Asem. Yada say ya mwakwa baby be ya Adom TV bedroom na uguso channel sister Sunday be oye guy ene de na ho fe na di twam mompe bank baby man ntina HR ebe fatado no ho ayefe papa yada na se eja o me kakra yade be Kenya ye ho ntino nim se na me yado mo chna 1 week no dad lumba yenyina enkai se eye Independence Square baby o mo ye vigil na ho na ekoso enya nkoso yenye no wo University of Ghana Sports Complex will be Shadonson, Independence Square, that Lombardiano. Na somewhere dear, edi kan pa na ya de bia meka chance ye kakra minya ya mebe ye asemi di kan ya na meka o sa de bia no ahyase ba ko mienu miense o emfiti preko pa e na ahyase o na ahyase ba ko nipa da sani na wanka aye no ma o kwe obefre ni nuanso aba enti asudie no so no ebida mpanifo so pani from Shrobeka from bidaye so yehu ade no na ya anka na abaye no ma mi ho enye hwese pa say high tension pole ase ena obi asi ni fie high tension pole na sio ena nkrofo te edi dwa high tension pole na se ena obi aye na afuo ewo ho we wanka wo kan wanka ni yepe obi beje wanu akwa akosi boni sesi ya na nti e be dai e da hini ya no aduane be boye e na hini e be da nanso sa fidie kakra yi a wote ase wonim hu nsunso aso e de be bro wonim yare a e de be bro mesro me ma mennom titru adwadufoi this week ya de did news no ba ye me say tampotamu ho adwadufo na ho no wo di dwa ena akuafo no nso ho no omadua se cabbage o se de wo madua e wa ase ena yete ho nso oto a ade kakra huhuhu wei eguso awie ebo a hye no na wo de onim ehun sunso aso kora no a tie na wote ho no kora se wei etigu fom mpa ye be ye dai e wo se ye twema BBC ansa ne ehu se ba bia yete na enya na mumie nhwe yi o mumie nhwe yi ye ye wa assemblies nso ewo ho a pa anti assembly ti pa DC and MC o pa je so wunhu nei ayi engineer assembly engineer enti o pa je so wunhu ECG fo enti mo pa je so ya ye wunhu se nkrofo bititi ni ayi tension pole yase minim pa sem se gridco tamade ya American sa ho side no em so ma bo wo mo kokko na wutie de ma na kan ye no a yana ya na asefem yana ya nwine ehu ensunsu aso no ya dwene ne no nko aho ya dwi bebi ya betena ya bi ebeda ebi mo sifie na ye ne eye pani baako ba bedi nkomo efri se ye de ne kasa ye no wa kire ye se ye na ye tena high tension pole no ase no leukemia sa ya de no eno ko am say moja mu kokram moja kokram abamu e ko tena sa high tension pole na sia sana dog wo kan enti no ye behwe na ye ne Dr. Samuel Osai research scientist was head non-ionizing radiation units radiation protection institute Ghana Atomic Energy Commission ehona Dr. Samuel Osei ewo research scientist so on modie ono oto ho so wa woni se Ghana Atomic Energy Commission wo mo adwuma no so ate ase enti we no ewo se enya no ne ani ne di nkomo enne me meka bebre wo beka bia kye ne ahwe ehu sunsu aso enti se wasi dan bi wa ye plan bi se wo ba be si ahwe yie because unkra mpo se ya na se ideally any kwase ye ben ho Efra say circle kwan ye call car price overhead traffic light na say one wa mehu say eno solar panel no bi ne de no ana say me de bibia electricity kwara me mehu now de wa pole no fia kra si wanim na teto a titi jasa na a whole high tension pole kese we de anti say we load wo so we no akot na sie ebi mo de nkra no kra to ho ye expose akra no
Nti yenko na yene eye dog enkasa. Dr. Samuel or say dog and you anope wote yenka yemo akwaba. Yo, Stefia, for sure, Mejoso. Yeah, that's papa no umra no adaje. Yeah, sure sa no passe de yanko ani abrabo 80. Ka wurawura ma ye meeting se no no ade. Nanso wadaroma. Ye no mokoka o mefa ne tra. Ti wadaroma wo de waye ayi research scientist here. Wosa wo Ghana Atomic Energy Commission wadaroma boye. High tension pole no ase na ni die mo. Eye si yetena ho. Ana ye fuo e wo ho. Ye si dan ebe no e wo ho. Yo, Stefia, Mamindi kind and cheer out here for any one so would see. Na Nukrini and Sese cra say a high tension and I say a homa in Kania and them a moon a drew sano yet not a see and ye ben. Ghana assembly in Rakrano and Makwine and Ma Nipa and Tanasie na and Bon Edra Awasie. Sanity. Na nyenya bia wati bi wahu bi ede a wutwam wo hu san krofo tete ho na yesisi dan bemben ho wahu no bi pen Eno de pa e binom de na ma ne hunkura ne se bi wo hokra na ndade e bi kura ye mechanic for the containers ni ade eno kura so na ma no eye kuno efi se da na de no etimi efa electricity pa enti e bi kura se wona fortificate samia no e be kwebe kan kura bi wo ha do nsaka sa da de ni bi out container na se ka bi se na ama o shock and nyina ye sisa so ni bi no enti mudi e hu bi pa so enye ne papa ense so mo enti sa no etesei se meme kwotena ho kosimi fie wo ho a ehun sunso aso no etesei e wo mini padua mu yo is here se de si kanu sa ahuman eye eminam kania ne na na ahumano wo se ye besoa enyam kana free etifi ede akọ no ho na nam ahuma bi enyam kana na musno na radiation eso eka ho na esan se nakania na mu no na ho odin ne wo soro pa ni no aya na radiation na so a efi no so eno so e wo so enjin so aso ni de edoso na ebi ni se de na o kano hwehwemu ebi pa kire se otna sa bia ye no mu na se radiation e free sa akomaimu eba encha afebo na ma akwanya wo ho se ubenya yare a ye frɛ no leukemia ha muja eba muja mu no ubitimi especially in kwala ubitimi ebe masa wakunya na wo ho no akosro it increases your risk of acquiring that disease leukemia na ebie mu no ebitimi so nhwemu ni bi so patch se sebie onda esitie usimida yi no ebitimi affect na sebe ha onda even se dey sign is planning o coordination ebi o kra se dey on san weni coordination be sia ye no be na o do se ko so na on san enu o so ko so on setro coordination no e manen costa afis wa dwimu so ebitimi so wa dwimu so kakra na nhwehwemu ni bi so pache se di moja edi afro ni asane ewo yeni padua mu no force wo sa radiation mu ebetimi affect sa moja na afro sane na I reduce ana se aka se the speed a ede kon enti ebi no di ya pumudin aya sampa o menim sa wo TV no ben wa wo hwe nso ade me hwe e wa hasisi distance no enye say because they say they are buying a whole market
Because as I market ni enfinfin. And I watch ya wakasa ebu say assembly no so ya way. Enti market no mo anhyada na ba hokeke. Ya ma omo kwan. How many meters? And I was say ya twe ho every sa enyima hoden policy akese ho. No kwani se ba meters na anka eno di anka meja ma assembly no ene ECG na kriko no omaka eye meters pa na ense nipa etna na so de mi hu no TV so awo yi eno de kra enim because you were right of way assembly emremu no ene sisi mu no ense nipa ana se yekosi bibi afebo bi wo and this market here e wo hui enka ni papa mu de anka ense se wo kra na me share assembly sa market e show ma se omo modia na omo hwe na omo eyi sa nipa no en free na se krofo akobo mu dwa wo no en free ho na enye papa enye ne kwan so serious so just where there one more tia see aye normal just as a baby aye so comfortable na ye gina kase na so de na nketo no so nkete no a eno so yetete ho no eno so etesai said na misi kan say ahoden no eso a ena radiation e free mo no so ba no so eso enti ayana enketo ani dia na hoden no nyam kan ya hoden na mo no ayana isa okay enti eno no ayana ehonsem no enti se akese no enti akese nti true ena yema yeni ekọ ho na efia de me kan se eye market foi odi wa hwe ayana yema me no so mo aso na hwe yenkwala eman ena sa leukemia ye ka se o yesa na I increase o risks na sa akonya da ko ma so benya no yenkwa dodo na konkwala no so nti mesre ma me no se yesrom yenim se adwuma no mo ye na so omo nwe enkwala no ene achen asem sa na dog no ma ye kan ho asem ya na nya ba akope ye afebo asem inga kra na unya na se boa masa akonya na beto hama wose ko benya saadi enti se de wo kan me de to so de a te sam abatan wo de ne ba no kodwomu a ehwo no se because ye nta nko ho nti no obi a na ehwo na fu kakra ye okay no de ntoma asa ho no de akra no ato so enti se de wo se ekoso afebo ansa na ada ne ho adi nti obedu be 16 years 18 afi yes wo yare enko hwe yes wo nya leukemia nom ne ade enti na wo se abatan hwe yie ba we no wo Atomic Energy Commission idie papa so ka bie ye o wo mo be sisi fie tete hoyi wo be wie electricity for the bill wo akoma wo mo Ghana water for the bill kwa akoma wo mo mi wa wonim se be bia nkrofo yi ti ben ade yi enye assembly so be kwa akwaje hwan taxes no ni ade enti I think say Energy Commission mo so wontumi enforce ntuo mo de na so mo ka kire wo mo so betumi aye bibia ma bibia aye bibi no kreni yene assembly ene griko ene ECG ayana edi nkita na ye be koso ye de titru Ghana Atomic Energy titru eye nhwehwemu ene afenchetre na eba se ye enforce na ye hwese nkrofo enye sa na sa akunya na se sa ina aye assembly no ena griko ena EC enti ye be koso na ye no modi hu bita na yaboa se de be ya sa insensem no ye education ye na fi so no omo yabo na omo yi omo so afri ho yada se papa Dr. Samuel Osai, research scientist Osai head non-ionizing radiation units Radiation Protection Institute, Ghana Atomic Energy Commission. And I yenya no ye na di nkomoi. Yes, ceremony di mo, ya we bebre. And a hwan hat, holy hat. Hwan mogya mu kokram nyina. Mogya nso kokram ti be bebetom. Sa niam we. Akwotena high tension pole ase. Na wudi da na wonum nsuo. Ensuo mu na grade tete ne ade abubo na ada ase. Kwakwa we na de be mu akwa be.
if you are so na enye onyame adom bia eboko obabi wa bekokra na man 40 ase erensa sport wa CVC 10 no wo ho chese hu chese kra no mo ye afuo kra wase obi aye afuo wo ho kase bi wo from Jolu eba ba besin fa North Kanisi hey o de unya time sheda me emfa ase na activities ekoso ase from Jolu sa besin kofa North Kanisi no na dog can say bi mo kra well there's a kra so bembe ho na wa anyina wa hoden ne activities be very dangerous yes ramu munya yi mama ma bibi mesi me mete ho committee o adebo e betumi avoid so just yate committee ansa na Ghana yate ye ho ase yakotena we yase enti wa so asase wura wo to asase koma nipa ono akosi dan wo ho yi obi esi ni fie wo ho nti afi bo efie ho anu otena ene yase etimi hanna leukemia ne de mo me enye careful ti kwaku your problem kese pa okruma no enforcement of our laws and supervision akanye bibi kra no the company na we no omo dia no at least also mo ensure say ade we enipa da sani bia ntena emme hu sanse omo ni se sia obeba be blackmail you se sia ya nto aba ma adwadifo yi me say week ye mu ne ye story no tema kwan mu ho no baby behwe aya mu na de ye baaye ene ye kwa he ene chesesa no wo ma chechira po atu ye team enti wo ye nipa wo kana me kunani na me hwe nkura nai afi wo kwa akoda na tormental nti but yan mini da chin yare no doctor say leukemia na nye ne ene hyase o akrada nya 20 no na afi eyi ne ho ba wo so ma me pani enem kotodwe ene na me ha saa yesra mo me anya careful nti kwaku me ho owura ayi e wa ha nti no wada roma wona den toa enkomo no so papa na se bibia bokọ de adom na do me yo top no nya ba kuma me hwe wa tiwa because ya kan de no krepa sa na mi shraw ya da sentimi jemo e ofe won e fe ya otaba mi no no sa mi bu quite no more they be say we mura we na for gen alpha and gen z no we say we no boss space aka mo do mo to mo hwa say okay ba mi say do pe no miracle man o be miracle na mamo enti one kwa we na de eto am pensem mo no so ya da se